Oria ni mutongoria wa Mariani ni bungeni ya kaunti ya Meru na no MC wa Kithimwe Ndaithiri na ugite kuri na bata ya kwithirwe na thiri na kinyagia maandamano marungamiri. Riboti ikionanagia tha ino buri onjoritho ya mumbite kwithirwa makithama kana makiebera nthi ya Kenya no ntubwa wagagia uri uchumi na uo kuonekana taka uthiite na mbere ukithukaga o buria gugukia muthuri Muriuki Gatariri. Ndaithiri uri mutongoria bura banini bungeni ya Meru augite no mwanka Kenya bai mutongoria mugongo kanya kakuritango gwigutira maandamano. I want to inquire this year kana itaretwe nario antoi by President William Ruto kanya tumwe mwaka yomwe a implement budget yake a finance budget yake no ndiona sasa bakiandamana oni ambira antuma kinya sasa baba kuandamana otimu siasa ati kwa ile interest yawe antu bakarongo ya Kenya ni interest ya Kenyans baina chio lakini nkia kwa ile tha inkathimania kinya Ruto akawa ne ugethia Raila ntukweru ara amugethia munankaranjara bakathene bakagintu kimwe utiro mutu inama utiro mauta yenama no ntu Raila barenda otonya biba kurire ni Kenya inde enda gwira mugenya utimu Kenya agururo iba Raila haragwite maandamano jaja kile kuthire ni biashara ya kuthukia na kuandamana kwanza ni uchumi wa kuthukia saindi kaba kuthukia uchumi ora tuwita no ndo biashara ile weta chingi biashara ile ite weta bribe ite weta no ndo biashara iki akwinama investors kwa tuke investors ba yuko kwa na bakwa threatened ba weta ku invest in other countries then industries ira chomba kuingwa na betu bamba kulusi ngwe na mana ndini na ndibia kuria biomba gukethwa irenjire mwe kurona mpara no ndo kaelia kwaria uma kuma Ruto aukumire mpempe itakethwa bairo tukona at least twaketha tupembe tukai na mutu yotenja wanthi mutu yotethitha kwa nangi mutu ipembe ire mawa nende iko kwenda kwa atiri tweni President Ruto kanya tumwe kanya kamwaka yomwe a implement budget yake rabuthirie tone bura Kenya uchinchia no ntu mbere yetu ari at least tuburete no weta the right areka itukona bura mantu ya wita lakini nguruki ugitera Kenya rikagita gaka no mwanketho ekithire marandu nikenda umba kwirungamira riongwa batu twi Kenya twatura marandu ne the other day antu baithetera thirikari yo Uhuru na the other day kwa tuko boranga mwana atichiaria ngaburite kurera andu inyana baba uchiaro ruari mtu aburite kurera andu ria werengiria ngai 70 nya mtu nya twana tuchiaro ruari nkiri 70 kona ne batu ni randu ne tutuire na ni marandu ya ingi na Ruto akagomba kunia ni ya marandu yau toga inyelwe tuko inkai twate the economy ya Kenya. That's the only way to go ngari economy zibomba kuwa nkiri potra Uru TV Muriuki.